Sembut Menteri Rambak ke Jela Bakmi ia ketenat penroy. Ba senyap halang dhar ulong ba ke sarkar kamsyam le penjelan. Ia kapor Henry kalakut jengmut hok pan pendip no ia kam ban pen kenriak ia kelai spak sapu arteli kilong ying na them mau yeung maulong kloi kat bala. Ha kesengi baar sembut Menteri Rambak ulong ba ke sarkar kamsyam le shimsting ia kene ke kam namar ba ke dai ke kam ke basak teng mental bun snem. Ngimsyam la penjalan ya kapor namar baka dai kam kabala sa teng la bun snem bat haswa bangin shim ya karai ka bakat du ngidon kam ya kapor ban penbet ha galanti ka badai namar la datu kelar ke kasyri kanang kam jenjar syu kumta ngi shim khia ya kene ka kam ban penti kena bangin la ban penbet sendon ya ka ulong ula ban rap syu ba ke sarkar kam kwa ban shim rai kerki ha bai dai bat kene ka kam wal ada ke shimpor lupa wal ada ngi shimpor Henry kadai ke benta ban pembek si sendon ya ka bat kani kadai ke bangi kwa kam dai setia bangi shifting yano Henry kadai namar bangi mlak ban subret ya ki kumto ngim shem ya da yano ru ka sarkar kalai sim khia bat bu hakmat ya kani ke kam la ong ba snya balang dahar haba pentip ya kecing ya ke kam ban pen kenria ya ki briu na tem motor sembut Menteri Rambak ulong ba kani ke kam kala don haga khep sa satang ban pendip bit no halor ka jing terwaban pan ya ka jaka sipai na ka benta ban pen kenria ya kilong jing ubat nya balang dhar ulong ba ka jing kren kadang ya bat ka defense ministry ka sarkar India namar kata tongin ya ap namar ka don ka jing dai bat ka sarkar pedeng la ong syu ubat nya balang dhar